Abayobozi b'u Burundi bateranya amagambo ku mbuga nkoranyambaga aho perezida w'u Burundi asubije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wari washinje Katari ibinyoma by'umwihariko aho yanashinjaga u Rwanda kurenga ku masezerano ya Washington. Ibi rero perezida w'u Burundi ni ubutumwa atanze ariko nyuma y'igihe gito akabusiba. Ubwo nge nari maze kubusoma ndetse namaze kurya screenshot nk'uko mubona ubwo butumwa muri background y'iyi nkuru. Ni mu butumwa bukomeye cyane bwagiye hanze aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze amagambo akomeye cyane kujyanye n'uko u Rwanda ruri kwica amasezerano ya Washington, ndetse u Rwanda rugakomeza kuba rukomeje kwagura ubutaka muri M23. Ngira ngo ni ibintu muzi bahora bavuga, ariko akongera akibasira igihugu cya Qatar. Perezida nubwo babwinshi yavuze ati iyi Qatar turajya gushwana nayo bigenze bitereka dukomeze turume duhaho, ndetse anagaragaza ko ashwanye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, agaragaza ko ashobora kumuhana bijyanye na statement itariyo ashyize ku mbuga nkoranyambaga. Ni ubutumwa rero ahise asiba, ariko reka tubugarukeho. Yagize ati u Burundi bwamye cyangwa iteka ryose bwagumaga bwishimira umubano mwiza kandi urambye bufitanye na Qatar. Nuvuga ngo buhora iteka bwishimira umubano bufitanye na Qatar, kimwe n'uruhare rukomeye Qatar igira mu bikorwa byo guhuza impande mu gushakira amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ngombwa gusobanura no gukosora uko kutumvikana kose cyangwa amagambo atari yajyanye n'uruhare Qatar igira mu iterambere no mu kubaka amahoro. Igihugu cya Qatar ni igihugu usibye akarere k'ibiyaga bigari, ni igihugu cyakomeje kugenda kigira uruhare mu kumvikanisha ibihugu bitumvikana, impande zitumvikana, yaba muri Middle East cyangwa mu burasirazuba bwo hagati, yaba muri iki gice dutuyemo. Ubwo turavuga intambara ya Kongo aho M23 ikomeje guhangana na FARDC. Qatar ni igihugu cyakomeje gukomeza kugenda kigira uruhare rukomeye cyane. Ibi rero byaturutse ku butumwa bwatangajwe na minisitiri Edouard Bizimana, ntabwo Edouard Bamporiki, Edouard Bizimana, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, aho yashinje u Rwanda gukomeza kwigarurira ibice by'ubutaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ibyo bikorwa binyuranyije n'amasezerano ya Washington nk'uko yabitangaje mu magambo yashyizwe ahagaragara. Aha niho yahise yibasira igihugu cya Qatar. Mu magambo yagize ati u Rwanda rwakoze igerageza rya kirimbuzi, nta ngamba na zimwe zifashwe, none rukaba rukomeje kwigarurira ibice by'ubutaka mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amasezerano ya Washington. Yanashinje kandi uruhare rubi rwa Qatar. Ako kantu mukumve neza ni nako kateje ikibazo gashobora no gutuma uyu minisitiri akurwa ku mwanya we cyangwa afatirwa ibihano ku buryo bukomeye cyane, dore ko perezida bimyanze mu nda akamusubiza ku mbuga nkoranyambaga. Iyi Qatar yishinjaga gukoresha igitutu cyayo mu kuburizamo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira icyo zikora. Aya magambo aje akurikira itangazo guverinoma ya Kongo yashyize ahagaragara kwa 31 Ukuboza 2025 ryamagana gukomeza kwigarurira ubutaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse no kwagura ku bushake imbibi z'ubutaka n'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira n'ahawukikije. Mbere yuko dukomeza kuri itangazo rya Kinshasa, mubanze mwumva aka kantu. Sebarundi cyangwa Neva nk'uko yita ngo njyewe Neva, uyu General Neva akaba ateje ikibazo ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakavuga bati bigenze bite, ni gute usubiza minisitiri wawe ku mbuga nkoranyambaga gutya, minisitiri uriho bazo utaranavuyeho ngo uramukurikirana ibyaha, bigenze bite? Minisitiri avugira igihugu. Minisitiri rero yari yashinje Qatar ibinyoma. Ibi byatumye Perezida Sebarundi, Perezida General Neva avuga aya magambo, ndetse ibi bikaba byahise binatuma minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe nawe agira icyo abivuga. Yese avuga ati bityo rero perezida w'u Burundi yahaye igihano cy'imbwirwa ruhame ku mbuga nkoranyambaga. Mu ruhame minisitiri we w'ububanyi n'amahanga wari washinje Qatar kugira uruhare rubi mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, ayishinja gukoresha igitutu n'amafaranga mu kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo ikora, mbere yuko asiba ubutumwa bwe mu bwoba.
ako kantu mukumve. Ni ukuvuga ngo Olivier Nduhungirehe akaba yahise nawe avuga ibibaye, ni ukuvuga ko ari ikintu twavuga ko kibaye saga, kibaye gikuba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu batandukanye bakoresha imbaraga imbuga nkoranyambaga bakaba bakomeje kugenda bagaruka kuri aya magambo yavuzwe na perezida w'u Burundi ubwo yasubizaga minisitiri we w'ububanyi n'amahanga Edouard Bizimana. Tugarutse ku itangazo ryo kwagura ubutaka n'ubundi ryatumye uyu Edouard Bizimana avuga aya magambo, ngo nk'uko iryo tangazo bivuga, ubuyobozi bwa Kongo buvuga ko hari kwigira no ukuvuga ngo gukomeza kujya mu ruhande rwo muri Kivu y'Amajyepfo by'u Rwanda byabaye, aho ngo batayo eshatu nshya z'ingabo z'u Rwanda ziri ku misozi miremire ya Uvira, Fizi na Mwenga zitwikiriye izina ry'umutwe wa Twirwaneho. Iyo nkuru twayibagejeho. Kinshasa ivuga ko izi ngendo zigaragaza umugambi wa gisirikare wateguwe ugamije kugera Fizi no gukomeza ku murongo wa Karemi, ahantu hafite agaciro ka gisirikare mu ntara ya Tanganyika. Guverinoma ya Kongo ivuga kandi ko izi operation zagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, aho ivuga abimuwe barenga 500 ndetse n'abasivili barenga 1500 bishwe kuva mu ntangiriro z'ukuza ku murongo wa Kamanyura Uvira, hashingiwe ku makuru y'imiryango ya societe civile yakusanyijwe kandi yemejwe n'inzego z'ubutabazi ndetse ikanashimangirwa n'inzego za leta. Kinshasa yita ibi bikorwa igitero kigaragara kigamije guhungabanya ubusugire bw'igihugu, ikanabifata nk'ihohoterwa rikomeye kandi risubirwamo ry'amategeko mpuzamahanga, inahakana amagambo y'u Rwanda avuga ko rwaba rwakuriye ingabo zarwo muri ibyo bice. Gusa nubwo bavuga u Rwanda ni M23 y'u Rwanda. Mu gusoza, itangazo rya guverinoma ya Kongo ryasabaga ko ingabo z'u Rwanda zivanwa ku butaka bwigaruriwe ako kanya mu buryo bufatika kandi bikagenzurwa hakurikijwe icyemezo nomero 2773 cy'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amasezerano y'amahoro ya Washington, kandi rinasaba guhagarika byihuse ibikorwa byose bigabwa ku baturage b'abasivile. Byongeye kandi ubuyobozi bwa Kongo bushimangira ubushake bwabwo bwo gukomeza inzira zose za diplomasiya, iza politike n'iz'ubutabera cyangwa judiciaire zigamije kumenya no kuryozwa inshingano abakoze n'abategetse ibyaha byavuzwe. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Ibi byatangajwe na Kongo byatumye minisitiri Edouard Bizimana avuga amagambo yibasira u Rwanda, ariko nanone akibasira Qatar mu buryo butaziguye. Byatumye perezida Barundi Evariste Ndayishimiye yibasira minisitiri, ariko ubutumwa butamaze igihe kuko yahise busiba kuri X ye nyuma yaho ubutumwa bwari bumaze guteza igikuba ku mbuga nkoranyambaga. Nshuti bakuzi ba Pirate News TV, ndabashimiye cyane, mukomeze mbane nanjye.